gato mbere ko muvaho tumugereranye rigani n'utabikunda kumugereranya na Lionel Messi harabumva ko ari ukurengera ariko imibare nyine ntibeshya ni facts les faits sont têtus reka tumugereranye n'abambere beza ku isi kuri imyaka 17 urabyumva ku myaka 17 Lionel Messi nta gikombe na kimwe yari bwatwara yari yaratwaye yaramaze gukina imikino 46 gusa yego Messi nta gikombe yatwaye ku myaka 17 nta nubwo yari umustata Cristiano Ronaldo ku myaka 17 yari yaratwaye igikombe n'ikipe ya Sporting ariko amaze gukina imikino yatwaye Liga de Portugal igikombe cya championnat muri Portugal ariko akiri imikino 35 yego we yari umustata ni igikombe kimwe ariko imikino 35 urumva ko yari sezo ya mbere ya breakthrough yego Lamine Yamal ni sezo ya gatatu nk'umukinnyi umupro kuko batwaye La Liga muri 2023 kandi yari umukinnyi wa Barca nibwo yarimo yuza 16 kuri yo myaka Lamine Yamal we urabyumva akinnye imikino 105 yego urabyumva imikino 105 muri Barca gusa imikino 19 muri ekipe y'igihugu muri Barca gusa muri Barcelona ekipe y'igihugu imikino 19 cyo bisaba umuntu kugira ngo akine imikino 19 muri ekipe y'igihugu agukina buri munsi yatanze assist 27 muri Barca atanga ebyiri muri ekipe y'igihugu urabyumva ubwo ni assist 29 ku myaka 17 atsinda ibitego 24 muri Barca atsinda ibitego 4 muri ekipe y'igihugu ubwo ni ibitego 28 urabyumva Messi kuri yo myaka 17 yarakinnye imikino ku myaka nk'iyo Lamine Yamal afite uyu munsi yarakinnye imikino 9 yonyine